ko tentang sampah ini yang tangan ka di iko nomor bumi meruntuh jatiam sebab apa dulu kan ada orang tahu kan ada orang pandai tapi baraja patangnya pagi tapi berbulu siang malam salahnya daripada diri dan suku pemamak kapelantar dunia suku bajinya kagoreng musang hati kalam indah tabannya di malaikat turun kadape di malaikat sembah tahu badan 6 bulan gadang dia tahu orang kini jika kabaraja guru mati jika mengaji kitab bajilang lain ditanya cuma kadang tahu bang pamuka kay magkagay tapi yang tarah yun tigagay niya doon jurang di mata peralu dia watsangay barang kapun sa pulang dagang dirantau janjang patah pintu basaw di bola dorong Yahudi mangko dihengong kalaki di yung kanang tapak na pandang kuburan sinala tasira ay panalakin sinala bungo bentaburan non sinangila orang tiku dia tu yung pandan manangi dagang kay sadu-sadu suka nakamaga di karukan no menaki jalan ng pagwang turun candu kakuritaji babelo jalan kasikap sadang turun janjang ambole mengalur apole berkita di daki mencubu amboy keluar